Ni tariki ya mbere mweri ni jwa ere mwaka ni jwa ngiri 2025 ntuko ya Jumamosi ya mbere ya mweri juju jwa ere mbita Maureen Kinya ingo kugwata ugeni kirenteto chieto cha erutha mugwanja nkiambiriria choga twambiririe na rugono rwa kieba aria nduka ndene ya thoko nini ya Sirimon ndene ya ward ya Timao gesigone bunge kia Bore netigitwe ite mwanki juria jotemete ntameru kirirwa gukira narua aria nduka inyinge ndene ya thoko eje nini tigite iete buru mwanka kuthira aria kinya antu baba inge batigi batena kwa kurara nuntu baraba inge bethairo bagitumira nduka iji tanto agukara Kaki Mutegi ni agutwambiriria cio Interete Sirimoni ntore ya roa nyarigino kura nyomba kathumba che biashara bete buruna gutire no agatame no akamwe karono kwa na ene nyomba batuga bagitaraga sare nene kumania na mwanki yoro takumenyekana kaumokau katuragwatirwo na mukasa jwa mwanki nyomba ke thaia ria ara uria ugo uria utegwiria mwanki ju no ntubwa mwanki jura jurio batu twigitwe ndene njeje kwitwa kwa kase induka twithara twendete muno no twiza kugura market yetu etethre market center lakini ikarisabu fulani batu ni twiza kugura kila kitu ukeja gutegera nja ize uteginto giku anything alafu kwina ana be school form 3 ana ba kinya thai batathithia mtiani ana bau ibete skuru ana bate uniform ana bate mauku ana bate ngwe gwikira ana bate gitanda uteginto yani komba gukolewa nja izi kule kulianzia ni moto tu niliona kutoka hapo sasa tukaanza kuzima tukachindwa ni hiyo moto na hakuna gari kuzima moto watu wakakuja wa community wakanisaidia sisi zote tukachindwa kulikuwa nduka ya hii ya kwanza ilikuwa Zaruni ya pili hapo ilikuwa ya guo na ilikuwa hata hii kaando ya kidogo na ilikuwa nduka na hoteli yote imesomeka na nyumba ya kulala huko nyuma. Hasara ni kubwa kama nduka peke yake ni kama 800,000 kulikuwa na ngano kulikuwa na maharagwe gunia 2 ngano gunia 1 na vitu vingine nilikuwa na usausa tu maharagwe hii ya kupima tu kilo kama 15 nilikuwa nameweka vitu mingi sana juu hata kulikuwa na underwear kulikuwa na sitangi na nilikuwa nimeweka hata pesa kanisa mimi nilikuwa naweka pesa ya kanisa kwa pastor yetu tulikuwa tumnunulie gari tukiandikwa kanisa pesa huko ni mimi nilikuwa napatiwa naweka ilikuwa kwa nyumba hatukuweza kuokoa pesa yenye tulikuwa tumeuza ilikuwa kwa nyumba hatukuweza kuokoa kwa hivyo pesa yenye ilichomekea huko ni pesa mingi amona kwithirwa karibageretie kuria mwanki uyu baremwetwo buru gitumikira gitimite bameneria thirikari ya kaunti ya Meru nontu boyo kuthamia nkari ya kuria mwanki retwire ntere ino araba kuromba nkari ino chokwo karibu nabo keingwe batethagiria rira mitino teno yonekana batwe twina frustration nene muno nontu bo county government family ira ithirwe nyombera iri aja ibatete into bia almost 4 million na into bibi bikiura babuke kurari na fire engine virea no into bika itugatethia bingi turagereria gutonya kuri monki jojo arema jurambiriti tha mugwanja cio tukwanto ba mami bamobe kinya kumanja ciao bakinya ikurari na thina na nduke kurari na fire engine timau monki jojo turiomba kuwethia no turiomba gutethia no tuka save into nusu wingi nye kethero itembere bukinya lakini nandi utura show up gutinya twaringa thimu kwa county bote kujukia habu kwenda tukarathia 2027 no bukwenda kura chietu ko bwire abo na thina ibo twenda indi twire tuna thina bote kwija tukachemania turiromba buru kinyethera katugenya o sub county yonde thirikari neciumie ejo kiere priority number 1 at least ne fix simamoto na ti injustice structure isi mamoto ina roje atene given time no mwangi yote mbakuga tukeja rojo thainya adresi kiwiko tukomba kuga tugwite twitha twina simamoto no tuketha simamoto ni area kwaje ucu kweto center Timao enge tusaidia sana nonto nande okeja gutwika twaringa kinya thimu tukageria guco utethio na rapomba kuoneka no tu utethio tombere ikuona kwa usimamoto ekaretwo acu ucu kwa DCC apu Timao batu tomba gutetheka sana na iromba ryo kiria tongoria na antu bawendi bwega ibapatamburukirie njara ya utethio muntu nageria burugu iteka in case rira kwinae nonto muntu rira twaringa biashara rira twaringa campaign twethera twina agwa rukire thasa nogoro ina ndegwe wakuruka nderea kinya wigwa kwina kiriro nderea kinya buru riu renge twiringa kura twithira twina ntu bwai wijukia kura no ntu bwa ntu baba na withira ina utu nkoro neku
utekeja kwithira winani igita rira kyo kwenda gantu kaurari utekio ito antu betu bawendi bo bwega mwesibi wetu rendekiri ngukuromba tu ari okethira ori aroka igwa sauti uni ndori nwize nde campaign okuna jojo ceremony ututetherio keri gutethia families enjeze ana baba bombe gucoka skuru nontu mwanka thai utekio turona kinyambi kanambi kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera weru weekend nio kambitaga ki Mutegi. Uria wari ngavana ndene ya kaunti ya Meru ni wekira itumurungi na ethiritwe akigika bonene mugambithania munene Martha Koome aria ethiritwe akiuga Martha na itete ngugi njega ya kwithirwa kinya igitikirika ndene ya rwang'iruru rwa ugambithania kagitenio kau na ethiritwe akiuga buri ndithirwa buri untu buthuku muno Ameru kwithirwa bakiringira Martha Koome gituma kagitenio kau na arombete munini wa rais ni wekithure kindiki kwithirwa gitethereria kuthiria gituma gia siasa ndene ya kaunti ya Meru. Gituma kwa kuringirwa ndekera waburu indi nkomanya okethona gitiki kinene no mankoringirwa gituma no tukwe bange bakonda gitikiu na kire watu wa Meru somba kwa turiti muno kugera mwekoro maiga no ntona kugorona ntu bange ituwibukaria maru wetu kabisa na in any institution, especially institution ya judiciary, mwanga kwina tomu bari ku anto bate borongekia bawe tawana gishunko rotten apples na bo toma judiciary evirwa ena ritori dhuku ndene ya Kenya na ndigwa ndona Martha ntukwingi bakiwa bakawanga urabongwa bagakiri napu urabongwa bakabiri mubango ya kulita corruption in the judiciary kila unipomba koromba nande wakiri naye kanya manto yonda tutata hiyo ito munenkere alafu tumwekanya kakudhiyorungikia tekaya ya Meru nyara undira dali minister wa justice kwa ina corruption nyingi muno ndani judiciary. In fact, wametaka corridors of chaos. Na ito agitire tawarandiko surgery. Na toa ni anjanji wa wengi muno wa court of appeal, high court na magistrates. Na mantu ya buja ende tabia mbaya imerudi tena. So tugateaneria Martha Koome na bangi bawe na ruko. Martha Koome mwari wetu ni mwari very straightforward atumutetherie akarona wali na tugata kumuraga nontu bangi bolinga ituma nimbi kuri mawakiri batora kora no kumatene bara beto wa Nasir wa Havi na bangi na ituma kiu para idano no waina kio kwa wantu wetu ito de to me inkruki dena to ko to ukiona bueno nantu umenyeretie Deputy President ukwigere guru Deputy President we very round Kindiki is very soft na akali nabwe mpara na bukona akinya na kwenda weta so buga gatuma kantu na koi gantura na watu tuingoto na mashino yetu ya Meru tukitu tukaritie Kindiki mwana wetu tuterekeria aurwa nambi na ligo enkulie goro o korona Kindiki Meru no ntunti kumuona edwaritie ate ori mwathani atwikira mugate kanywa tutwikite turita mugate yuko yo Kindiki akwende kuimbuga kuitangwe differently kirore wariku agitaga kila tukuromba aki nontu Meru twina thina cietu nyingi kinya Kindiki na tutetherie kuthira thina twina cio ndene Meru twina barabara nyingi muno ithatite igitari ne sana ito tumira kanya ku ario atutetherie kuthatura barabara iu twina gituma kingi ya siasa na Kindiki na the most senior politician wa area no twenda akaraga rone etatongeria bangi bonora Meru yomba kuthira gituma na yeta mbere
nero tugite batwika twambe turugaruge mwaka tariki 14 cia March na ndi tuona nonto ni ina waamuzi uramiro ya tambere ona 14 March akuruka tukaibanga tugite gambare tuture amiru tuge burenda miru ekarate tugire tukaje mushonero tawade miru we want na leo tukameo tugetanya kwera kindiki na munene watu gitate bora tukwenda turi amwe ndete muntu umwe na ndenda kwera miru yeteka IBC kama mtu agita application nikenda tweka chairman tekodura kwa utidite application na uni uta application nkali yeteku nonte mbona tawe kalite kumegita kibuitu wa Chebukati ba Hassan te comfortable na mbuga oni ntomba kulikwengo imu mtu atomba kulikantembo litagwechionde kwa hiyo ingo gemwe oni ntomba ingi ntomba kwa njanje kiya do wakili ntomba kutweka njaji ntona kandi na kia wakiu kwa hiyo nkwera ntowetu nonto waidingira dimambere to korombera muno utweka chairman wa IBC tafadhali ndombere ni manto yangi endo tite ya IBC. Ure wari mukaririgite wa ombudsman newe Florence Kajuju ni augite ni akwaraniria na minister wore minewe Mutaikagwe nikenda gutigirira ati kimera kia mirane gikwithirwa gikiono kwa kumana na mathina kathomba tare kimera gikegi ukurukira kagite ni ukauna ethiritwe akiromba kinya Rais Ruto gutigirire na kuonokia murimi kumania na makatero. Tekiranda umira kina urarungamirite kethai in menwa ndakwa mutongoria kanya wona ukethia nya wakarikana antu ba ibakurira. Florence Kajuju ebumiretie na kuga na rekete na kuga kiriro kirake na arimi na biashara bamira mono makonenie na maguri ima amira imbobete wikwa antu betu bakitheta thai nyano antu bwa mauria yari kuthai amira na bakiwa kwina cartels nyingi ira ikumba kwethia chichumbura arimi bamira na inyagitara kwendia mira bate kuona thoko bora bagirete ngori menyenda achiomerie ndathithia mira ira cash crop ibu antu twina budget yara yatigere nende ke ministry kenda ministry agriculture no yomba kwethirwa egetutethia nende inkuwerwa nonto itokuona Mutaikagwe waziri no arere minister wa agriculture na nikagerio mukinyela nyankageria kuona thyankandikira mheshimiwa waziri Mutaikagwe barua nkemura kenate abangirite mantu ya mira no ntokethinda ambirerie safari ira naranda ametigirire itaumba gwetaita ngathia tira menye nate babangite kuthithia lakini ankwira antu beto they should not lose hope. Wago atongeria bange mwanya mwanya baba ebumirite kinya bokothetera kimera giki kamera baliuga kinya mutongeri wa mugongo twenda gitari William Ruto na batiri kwithira kithongira gatigati na gutigira na utetheria kimera giki kithina mbe na kwagira. Alituahidi ya kwamba akiweka Biblia chini atashughulikia mambo ya miraa, atuondolee cartel ili wakulima waweze kusaidika. Lakini mpaka saa hii sisi kama wakulima wa miraa tunaendelea kulia na kuteseka. Tunashindwa kulipia watoto wetu gharama ya shule, tunashindwa hata kujimundu katika gharama ya afya. Watu wengine wanaendelea kufia kule nyumbani kwa sababu hawezi enda hospitalini, na wengine wakashikwa na pressure kwa sababu kazi ya miraa ilikuwa imeshikilia sekta zote za biashara. Mahoteli zinafungwa upande wa Igembe, maduka yanaisha. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima kabisa usikie kilio chetu. That the cartels who are Jomo Kenyatta International Airport, they are going to be completely destroyed. We want to see that, Mr. President, because our farmers are being intimidated, our farmers are languishing in poverty, the business are being closed down. Kuna ile act of parliament ile ilifanya miraa ndawa. Mnajuanga hiyo? Ikaweka miraa kwa ndawa. Hiyo ni rais peke yake yako na uwezo wa kutoa hiyo. Na akitoa hiyo saa hizi miraa ya ubula na mdomo hatuwezi pata. Sababu miraa iko na vitu mingi ile inaweza tolewa. Hata ndawa ile iko huko ni mingi kushinda miti mingine katika hii dunia. Hiyo miraa ikitolewa kwa hiyo ni lazima hata yeye aingilie pale, amobilize jeshi yake, atoe miraa kwa hiyo act of parliament ambayo iliweka miraa yetu kwa narcotic. Kumagebe North, Western Class, Chabare. Etana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki.
Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwa tambaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Chokera na nteto nkuruki mubunge wa Igembe Central ni Wedan Kili na ithirito akiuga mirandi ya witi na mbere ire ithirito ikioneka ndene ya gisigo kiawe ni kumane nawe kuritaniria ngugi kwakue na thirikari ya Rais William Ruto arena ndi ithirito akiuga kuti muntu kinya uriko urio okamurita we kuritaniria ngugi ndene ya thirikari ije. Mubunge wa Igembe Central ndani kiri wa Karitho akiritie mbasi njeru sukuru ya Kaurine Secondary kiathugi kinene gikujiritwe ni Mangirija akari ibuna bune nyuma yawe kuma sukuru nengi ya Thamare kuria ariguritie mirandi irasi moroto jwawe akawani gutirana ne bakuthoma batina thina Oniko itobore bwea iboko rigenda bure mwaka wako ya mbele iwe legal tabas Kaurine ndisku si nimeleta si mmeiona wale walikuwa wamesema hamna si wameona ipo basi tunayo hatuna aja kinyana batariritie mweri jwa kenda rwangirwa sukuru ya Chuka University Igembe campus riri njoune ikambiri kujukia aritwa tontumia kweria kuthithia ku ikethiro iri tayari University ya njoune Itosho mito milibai ibo kuana nyao kulokete mwana ito woka administration unit na ito woka sioro kenda mwali okenda tukumiana leto wagere university inanga urenda kuona mwanya kinyame olipo kuona mwanya vile no ndoba kwa watu wetu bangira vile public land kilembo kutoka kwa public land rolo ya toa kwa huduma center kiyango to asia mimi ndio to ameka ko ndio unyara wote kwa tena huduma center ndio une Jajo ndenajo akathira jaumanite na ngwataniro yawe na Rais William Ruto bari na munini wawe Kithure Kindiki na bo atebera thirikari netigo bagusambwa ne Rigathi Gachagua na aregani bangi maendeleo ndio kuona akiwa yakiletwa na kile tabindi ya tomba kuleta kama yake mingi na ndio kwa ngeli ta thirikari kwa karibu sana na watu tutetegeria kumake thirikari kwa thai ya Ruto no ngatolie kwa kama ndo mako za bibi yo ito kwa nana ito kwa nana ito kwa nana ito kwa nana hadi wale kitoweke mwe Kindiki profesa Kindiki mumero mwenzetu mwende kute president wa Kenya thai ango ndo kolia ndelelo mwana ndio kalindia hapa kila bahali kwenda kutaka mayo jirani kaya kutakayo inyawa bayo walile ngenda kutaka ni kuloma la kuonia mero tola unatakayo okendeke na mutongo lieto
ato kalekana wetu ito kwatana na watu utetekeria wito we muntu kuya kwa we pato manga mno ito Gachagua na Gachagua batora na Ruto wa bele yo bakaleka dayo amiri opera tato je Ruto anganga bakalani bole kubote iseberene oba ito tetekeria watu kulitoka thirikari ndio anda kunusa toya nombi kenda tutura tukureto na nyuma. Dennis Mugendi, Weru Wikendi. Sukuru ni Akaulini Secondary Ward na Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Hau ni otu akinyirira muthia jwa nteto chietu cheru thaa mugwanja etana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV nga kwenderera ntuku njega mbita Maureen Kinya.